Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народная республика. Ibihe turimo bidusaba ko dufata ibyemezo bikomeye kandi byihuse. Repubulika z'abaturage za Donbass zasabye Uburusiya ubufasha. Bityo rero hashingiwe ku ngingo ya 51 igika cya 7 cy'amasezerano y'umuryango w'abibumbye no mu cyemezo cy'inama nkuru y'igihugu cy'Uburusiya ndetse no mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubucuti n'ubufatanye yasinwa akanemezwa n'itegeko nshinga ryo kuwa 22 Gashyantare 2022 hagati y'Uburusiya na Repubulika y'abaturage ya Donetsk ndetse na Repubulika y'abaturage ya Lugansk. Hafashwe icyemezo cyo gutangiza igikorwa cya gisirikare cyihariye. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. A short time ago, the United States military began mu kanya gashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye ibikorwa bikomeye by'imirwano muri Irani. Intego yacu ni ukurinda abaturage b'Abanyamerika dukuraho ibyago byihutirwa biturika ku butegetsi bwa Irani. Ni itsinda rikomeye kandi ryakozwe n'abantu b'abanyarugomo cyane. Ibikorwa byabo bitera ubwoba kandi bishyira mu kaga Amerika ubwayo. Ingabo zacu, ibirindiro byacu biri hanze y'igihugu ndetse n'abafatanyabikorwa bacu ku isi hose. Mu gihe cy'imyaka 47 ishize ubutegetsi bwa Irani bwagiye buririmba amagambo agira ati urupfu kuri Amerika, kandi bikomeza ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi ndengakamere byibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo zayo ndetse n'abasivile b'inzirakarengane mu bihugu byinshi cyane. targeting the United States, our troops, and the innocent people in many countries. Bombi no kuvuga bwana Vladimir Vladimirovich Putin ubwo batangizaga intambara si yari amagambo gusa, ahubwo yari intangiriro y'isesengura ryimbitse ku buryo isi iri guhindagurika mu bya politike n'igisirikare. Twese tuti Ukraine iraraye niyiriwe, n'igihe gito Putin akagera Kiev. Gusa by'igihe gito iyi ntambara yabaye intambara y'akasamutwe ku Burusiya. Trump kuri Irani. Nyuma y'igihe kirekire igihugu cya Irani kiri mu bihano kuva mu myaka y'1980, benshi batekerezaga ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igiye gukora yari nk'akanyafu umubyeyi yari agiye gukubita umwana we akahita ajya mu turimo tw'amaboko, gusa nawe yigaraguye habi hamwe na Irani. Isi yose itangira kota ubugabo bw'igihangange mwese. Iki cyegeranyo kiragaragaza ko amateka ya vuba ibihugu byahoze bifatwa nk'ibihangange nk'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagaragaje intege nke mu buryo bitari bwitezwe. Binyuze mu ntambara ya Ukraine yatangiye kuri 22 Gashyantare umwaka wa 2022 iyobowe na bwana Vladimir Vladimirovich Putin ubwe ndetse n'uruhande rwa Volodymyr Zelensky. Ahagaragajwe ko igihugu gifatwa nk'icyoroshye cyabashije guhangana n'igihangange. Ku rundi ruhande, iki cyegeranyo kirerekana ko Iran nubwo iri mu bihano bikomeye imazemo imyaka yashoboye guhangana n'imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresheje uburyo bw'intambara idasanzwe asymmetric warfare. Igaragaza ko imbaraga z'igihugu zidapimirwa gusa ku bukungu cyangwa intwaro gifite. Muri rusange, iki cyegeranyo kiragaragaza uko isi yinjiye mu bihe bishya aho ubuhangange butakiri hamwe kandi ko gutsinda busaba ubwenge, ingamba nziza n'uburyo bwo gukoresha amahirwe aho kuba imbaraga gusa. Ubwo rero murakaza neza muri iki kiganiro kigamije gusobanura uko isi iri guhindura amategeko y'umukino n'ikarita zibara aho ziri gusimbuzwa izajugunwe. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro, amazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze mu mateka ya vuba y'isi. Hari ibihe byagiye byerekana ko ubuhangange bw'ibihugu atari ikintu gihamye nk'uko benshi babyibwiraga. Twe tuzi kandi dutekereza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na mukeba wabwo w'ibihe byose Uburusiya n'ibihugu bikomeye kandi by'ibihangange ku isi. Gusa hari amakosa yakozwe n'ibi bihugu byombi yatumye isi yose ibona ko havuyeho umunwa n'ibivugwa naho mu mbaraga nta kigenda. Uwo ari we wese waba udafite icyawumba nka Irani cyangwa abandi nkayo babyizeho neza bakora intare mu itama bakayipfura umugara. Inkuru itangira gufata indi ntera mu kwezi kwa kabiri ku itariki 22 umwaka wa 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga igitero kuri Ukraine, kikaba igikorwa cyiswe Special Military Operation hamwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Vladimirovich Putin. Icyo gihe ibinyamakuru mpuzamahanga n'abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko Kiev ishobora gufatwa mu byumweru 2 cyangwa 3 gusa. Hari abagereranyaga imbaraga za Ukraine nk'igihugu gito cyari bugwa imbere y'inkubi y'umuyaga w'ingabo z'Abarusiya zari zizwiho kuba zikomeye, zifite intwaro zikomeye icyarimwe n'ubunararibonye ku rugamba. Gusa uko iminsi yicumaga
inkuru yatangiraga guhindura isura mu buryo butunguranye. Ingabo za Ukraine zifashijwe n'ibikoresho bigezweho byaturukaga mu muryango wa NATO no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gusubiza inyuma ibitero by'Uburusiya byari byitezweho gutsinda byihuse. Raporo zihita zitangira kugaragaza ko Uburusiya bwahuye n'ibibazo bikomeye, harimo imiyoborere itanoze ku rugamba, ibikoresho bishaje no kutagira amakuru ahagije ku bushobozi bw'uwo bahanganye. Mu mezi make yakurikiyeho, imibare yerekanye ko ibihumbi by'ingabo z'Abarusiya byari byaguye ku rugamba, ndetse icyarimwe n'ibikoresho byinshi birimo amatanki n'indege byari byarasenywe icyarimwe n'ibindi byarafatiwe ku rugamba n'ingabo za Ukraine. Aho kuba intambara y'ibyumweru yahindutse intambara y'imyaka. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 ndetse n'umwaka wakurikiyeho, Ukraine yatangiye no kugaba ibitero byinjira imbere ku butaka bw'Uburusiya. Ibi byigeze gufatwa nk'ibidashoboka kuva mu bihe by'intambara y'ubutita. Aha ni abasesenguzi benshi batangiye kuvuga ko iyi ntambara yambitse ubusa Vladimir Putin n'igihugu cye. Igitekerezo cy'uko Uburusiya ari igihanganye kitashoboraga gutsindwa mu ntambara isanzwe. Iki cyereketse ko batatsinzwe gusa, ahubwo bananiwe no kugera ku ntego zabo zibanze mu gihe bari bafite umubare munini w'ubukungu n'ingabo nyinshi kurusha barwanaga. Ku rundi ruhande rw'isi, indi nkuru yateye benshi gutekereza ku bushobozi bw'ibihangange yabereye mu burasirazuba bwo hagati yongeye kugaragaza indi nkenekene mu bisheke byeze, nyamara bagitaka ko aricyo gikomeye. Iran, igihugu kimaze imyaka myinshi kiri mu bihano bikomeye by'ubukungu, cyari cyarafashwe nk'igihugu gifite ubushobozi buke mu guhangana n'imbaraga z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti yayo y'akadasohoka Israeli. Gusa uko ibihe byagiye bisimburana, byagaragaye ko Iran yakoresheje uburyo bw'intambara itaziguye asymmetric warfare, ikoresheje drones, misile n'amatsinda y'inshuti zayo mu karere, mu buryo bwashyize igitutu gikomeye ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Raporo zitandukanye z'abasesenguzi mu bya gisirikare, harimo abandikira ibigo bikomeye nka Rand Corporation na CSIS, zerekanye ko Iran yashoboye gukoresha amafaranga make, ariko intambara yarwanye ikagira ingaruka nini ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoboraga miliyari z'amadolari mu bikorwa bya gisirikare, Iran yashoboraga gukoresha amafaranga make ariko ikagaba ibitero bifite intego zihamye, bigatuma hari aho ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagarara cyangwa bigahura n'ibibazo bikomeye. Hari n'aho ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye bihura n'ibitero bitunguranye, bigatuma bamwe bavuga ko Iran yambitse ubusa mu ruhame Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahadakwiye kubonwa na buri wese. Ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'uyu munsi yabuze uburyo bwo kuva muri iyi ntambara, kuko n'ubundi aho bigeze nubwo bayivamo intsinzi bagiriye ariyo yose. Ikizwi nuko Iran yamaze kwambika ubusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bya burundu, aho yerekanye intege nke zishoboka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyarimwe ko ari wese wakwiyemeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahangana. Iyo usesenguye ibintu byombi ubona ko ari isomo rikomeye, aho imbaraga z'igihugu zidapimirwa gusa ku bwinshi bw'intwaro, abasirikare cyangwa ubukungu, ahubwo hari ibintu byinshi byinjira mu mukino w'intambara, harimo ubushobozi mu kuyobora ibitero, kumenya uhanganye nawe, gukoresha ikoranabuhanga rigezweho, ndetse icyarimwe n'ubushake bw'abaturage mu ntambara. Ukraine yagaragaje ko igihugu cyafatwaga nk'icyoroshye gishobora kwihagarara mu gihe gifite inkunga n'umurava. Iran nayo yerekanye ko igihugu kiri mu bihano gishobora guhangana n'igihangange gikomeye mu buryo budasanzwe. Mu buryo busanzwe ushobora kubyiyumvisha nk'aho mu kibuga hari abakinnyi babiri basanzwe bari bazwi nk'ibihangange, bose bari biteguye gutsinda byoroshye, ariko mu gihe umukino watangiraga, abari bafashwe nk'abanyantege nke batangiye gukina undi mukino mushya, kudakurikiza amategeko asanzwe. Ibi byatumye abafana b'isi batungurwa, ndetse bamwe batangira kwibaza niba koko ubuhangange bwari bukiri icyo batekerezaga. Iyo akaba ari nayo shusho nshya irimo, aho imbaraga zitakirangwa gusa n'ingano, ahubwo bishingiye ku buryo zikoreshwa. Ibihugu byigeze gufatwa nk'ibidahangarwa byagaragaje intege nke, mu gihe ibindi byafashwaga bito byerekanye ubushobozi buhindura amategeko y'umukino. Kandi uko imyaka igenda isha, niko iri somo rirushaho kugenda rigaragara neza. Nta gihanganye kitagira aho kigira intege nke, kandi nta gihugu mu isi gito kidashobora gutungura isi. Gusa inkuru irushaho kuba ndende kandi igatera amatsiko iyo winjiye mu mitima y'abayobozi ubwabo, aho ibyemezo bifatirwa, aho kwizera n'ubwoba bihurira, aho amakosa mato ashobora guhinduka ibiza ku rwego rw'isi. Mu ntangiriro z'iyo ntambara, bivugwa ko Vladimir Vladimirovich Putin yari afite icyizere gikomeye ko igikorwa cyo kwinjira muri Ukraine kizagenda nk'uko byagenze muri 2014 ubwo yafataga intera ya Crimea. Abasesenguzi benshi bavuga ko amakuru yagezwagaho n'ingabo ndetse n'abajyanama be atari yuzuye, cyangwa akaba yaragamije gushaka kumushimisha aho kumubwira ukuri kuko ibintu bimeze. Ibi byatumye afata icyemezo gishingiye ku ishusho tuzuye y'ukuri. Igihugu cyatekerezwa ko kizahita cyemera, abaturage bakabyakira nk'ubwigenge bushya. Gusa ibintu byabaye ukundi bitandukanye nuko Vladimir Putin yabitekerezaga. Mu minsi ya mbere y'igitero, amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imodoka z'intambara z'Uburusiya zafashwe cyangwa zasizwe mu mihanda kubera kubura esanse. Abasirikare batari baramenyereye urugamba, ndetse bamwe bakavuga ko batari bazi neza impamvu ya nyayo bari kurwana.
Ibi byabaye nk'inkuba ku gihugu cyari kimenyereye gifatwa nk'igifite igisirikare gikomeye cyane ku isi. Mu buryo bw'amakuru ushobora kubyiyumvisha umwami winjira mu rugamba yambaye intwaro ziremereye ariko agasanga abarwana nabo bamaze igihe bamwitegura bafite imigambi isobanutse kurusha iye. Ku rundi ruhande, Volodymyr Zelensky wari warigeze gufatwa nk'umukinnyi wa filime waje kuba umunyapolitike, yigaragaje nk'umuyobozi ushobora guhindura amateka. Icyo gihe yavuze amagambo yahindutse ikimenyetso. Icyo gihe yavuze ko akeneye amasasu aho gukenera imodoka cyangwa indege yo guhunga. Ayo magambo yatumye abaturage ba Ukraine barushaho kugira umutima wo kwirwanaho, ndetse n'ibihugu bigize umuryango wa NATO bitangira gutanga inkunga ikomeye mu buryo bw'intwaro, amakuru icyarimwe n'imyitozo. Imibare yatangiye kuvuga izindi nkuru aho zari zitandukanye cyane n'izo mu ntangiriro. Mu gihe Uburusiya bwari bufite ingabo zirenga 190 zatangiye igitero, Ukraine niyo yari igiye kongera imbaraga zayo kugera ku basirikare b'abakoranabushake barenga 100,000 icyarimwe ifite n'inkunga y'intwari igezweho nka HIMARS na Javelin. Ibi byatumye aho kuba urugamba rw'amasaha cyangwa iminsi ruba intambara y'igihe kirekire aho buri ruhande rushaka gutsinda buhoro buhoro. Icyakora inkuru inagarukiye mu Burayi gusa, ahubwo no mu burasirazuba bwo hagati Iran yakomeje gukoresha uburyo bwayo bwihariye bwo guhangana n'abanzi bakomeye, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bafite ubuhanga buhanitse mu ntambara zidasanzwe mu kizwi nka conventional warfare. Iran yo yahisemo inzira itandukanye, gukoresha drone zihendutse, misile zishobora kuraswa kure n'amatsinda y'inshuti zayo mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Hari byagiye bivugwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga aho ibindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatewe n'izo drone cyangwa misile, bigatuma ibikorwa by'izo ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagarara by'agateganyo cyangwa bigahindura ingamba. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ingengo y'imari ya gisirikare irenga miliyari 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka, Iran ishobora gukora ibitero bifite ingaruka zikomeye ku mafaranga make cyane ugereranyije n'ayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha. Ibi byatumye abantu bamwe bavuga ko ari nk'intambara y'umuntu ufite inkota nini n'umuntu ufite ubugeni bwo kuyirinda icyarimwe no kuyimukuraho. Mu buryo busanzwe ushobora kubyiyumvisha ugereranya nk'umukinnyi ukomeye ufite imbaraga nyinshi gusa agahangana n'umuntu wihuta uzi gukoresha igihe akamurusha ubwenge aho kumurusha ingufu. Ibi akaba aribyo byatumye Iran igaragaza ko nubwo iri mu bihano bikomeye ishobora kugira ijambo rikomeye mu mikino ya politike n'igisirikare ku rwego rw'isi. Iyo uhuje izi nkuru zombi, yaba yabereye mu Burayi ni ukuvuga muri Ukraine ndetse n'iyo mu burasirazuba bwo hagati muri Iran, ubona ishusho imwe ihuriweho. Abayobozi benshi batekereza ko bafite ubushobozi bwo kugena uko ibintu bigomba kugenda, ariko bagahura n'ukuri gutandukanye n'uko bari babyiteze. Ibi byagaragaje ko isi ya none amakuru atuzuye, kwemera gukomeje cyangwa gusuzugura uwo muhanganye bishobora guhinduka intwaro y'ibibazo bikomeye. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko isi yinjiye mu gihe gishya cy'intambara, hari intwaro zihenze cyane zitagihagije, ahubwo aho hakenewe ubwenge, guhuza amakuru n'ubushobozi bwo guhindura ingamba vuba. Ni igihe aho igihugu gishobora gutsindwa atari uko kidafite imbaraga, ahubwo ari ukubera ko cyazikoresheje nabi. Mu gusoza iki kiganiro ushobora kubona amateka arimo kwandika paje nshya, aho ibihugu wabonaga nk'ibidahangarwa bitangiye kugaragaza intege nke zabyo, mu gihe ibindi byari byarengagijwe bitangiye kwerekana ko bishobora guhindura amategeko y'umukino. Kandi ubwo isomo rikomeye ibi byose ridusigiye ni uko mu ntambara nk'uko bimeze no mu buzima, gutsinda si ukugira imbaraga nyinshi gusa, ahubwo ni uko umenya igihe, uko bikorwa n'aho imbaraga nke ufite zikoreshwa. Mu kugera ku musozo w'iki kiganiro usanga isi itakiri ya yindi abantu benshi bizeraga mbere y'umwaka w'2022. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'ihanganira hagati ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahinduye uburyo abantu batekerezaga ubuhangange. Icyo abantu bamaze kumenya si amagambo gusa, ahubwo ni ukuri kwagaragajwe n'amaraso, amafaranga icyarimwe n'igihe kinini byose byatangiriye ku rugamba. Icya mbere kigaragara neza ni uko ubuhangange butagipimirwa gusa ku bwinshi bw'intwaro cyangwa amafaranga igihugu gifite. Bwana Vladimir Vladimirovich Putin yinjiranye icyizere cyinshi, gusa ahura n'intambara yatinze kurenza uko byari byitezwe. Ku rundi ruhande, Volodymyr Zelensky yerekanye imbaraga z'ubuyobozi, ubushake bw'abaturage n'inkunga z'amahanga ko bishobora guhindura igihangano cyari cyarashushanyijwe kandi bimaze kwandikwa mu mitwe ya benshi ko aricyo gisumbye ubwiza ibindi bisigaye. Naho mu burasirazuba bwo hagati, Iran yerekanye ko igihugu gishobora gukoresha uburyo budasanzwe, bigatuma igihanganye gihora ku gitutu nubwo gifite imbaraga zirenze kure. Icya kabiri, abantu bamaze gusobanukirwa ko isi yinjiye mu gihe cy'intambara zidasanzwe, aho drone, cyber warfare, propaganda n'ubufasha bw'ishe bigira uruhare runini kurusha tanka n'indege zonyine. Ubu si ikiri intambara y'ufite gusa, ahubwo ni intambara y'uwatekereje neza kurusha undi. Ibi byatumye ibihugu bito cyangwa biri mu bihano bitangira kugira ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Icya gatatu, ni uko amakosa y'abayobozi ashobora guhindura amateka y'isi mu buryo bwihuse cyane. Iyo icyemezo gifashwe bishingiye ku kwiyemera cyangwa ku makuru atuzuye, ingaruka zacyo ntiziguma mu gihugu kimwe gusa, ahubwo zikwira ku isi hose.
ubukungu burahungabana, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ibiribwa bikazamuka, abaturage basanzwe bakabigenderamo. Iyo urebye imbere, isi ishobora kwitega ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ukwihangana hagati y'ibihugu bikomeye rizakomeza, ariko ritazongera kwiyubaka mu buryo bwa kera bw'intambara zihita zirangira vuba, ahubwo tuzabona intambara z'igihe kirekire ziganjemo guhangana mu buryo bwinshi n'ibitero bigamije guca intege umwanzi aho kumurimbura burundu. Icya kabiri ni uko ibihugu bizarushaho gushora imari mu ikoranabuhanga rigezweho, drone, artificial intelligence n'uburyo bwo kurwana mu ikoranabuhanga n'ikizwi nka cyber. Uzatsinda si uzaba ufite abasirikare benshi gusa, ahubwo n'uzaba uzi gukoresha neza amakuru n'ikoranabuhanga. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma kandi cy'ingenzi kurushaho, ni uko isi ishobora kuguma mu mwuka w'ubwoba no kutamenya neza ejo hazaza. Nta gihugu kizongera kwiyumva nk'ikirinzwe burundu, mu gihe n'ibyo twe tuzi nk'ibihangange bikubitwa hasi icyarimwe no gukomeza gushakisha uburyo bwo kwirinda aho kwiyumvamo ko bidashobora gutsindwa, aho ubuhangange butakiri ikintu gihamye kandi gutsinda ntibigishingiye ku mbaraga gusa, ahubwo ni umukino w'ubwenge, igihe icyarimwe n'uburyo bwo guhuza imbaraga n'ingamba. Kandi mu isi igezweho, uwakwirara wese nubwo yaba ari igihangange ashobora kuzisanga yambitswe ubusa imbere y'amaso y'isi yose nk'uko biri kugenda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe n'Uburusiya. Ubwo twe ni nuko dusoje. Uramutse ugize igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, ni ukuri buri gihe amarembo ahora yuguruye. Nitwabanye muri iki kiganiro, amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubonana mu biganiro byacu bitaha. Ciao ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.